Libito lami ngizwangendaba ngisuka ebukhosini basemjindobovu Emjindini kagogo labhangasi. Ummemo ngilolo hlanganisa bantu baleso sigodzi saloyo mntwana enkosi noma saleso sikhulu. Ngila khona bukhosi busuke butawukhuluma tentuthuko ngoba lesikhathi sesiguqukile lesi, kepha emandulo original lo mmemo bowuba ukuthi mase kuqedwe kuvunwa emasimini lapho-ke bukhosi busuke bubita abantu butobonga. Nalomuhla-ke sekubonakala ukuthi setiningi letinto lesetingetekile lokudzingakala ukuthi bukhosi bubambe liqhaza kiyo. Kuthuthuka kwebantu ukuthi abantu bathole tindlu, kuthuthuka kwebantu ukuthi bakhule ngekwemasiko, kuthuthuka kwebantu esigodzini ngakwemfundo. Konke loko tinto lokufanele ukuthi bukhosi bubonge ngoba la kule community noma kulo mphakathi kunebantu labanetigaba letehlukene labasebenta etindzaweni letehlukene kuma-fields lahlukehlukene. Ngako-ke inkosi yaleyo ndzawo isuke ibonga intuthuko nekuthuthuka kwebantu nekuphumelela kwebantu etifundweni kubomabhizinisi nakuyo tonke tinhlangothi nje letiba khona letenta abantu ukuthi baqhubekele embili. Ngako-ke lomuhla nje kunengi sitawufundza ngekwemasiko kokuthi sibuya kuphi thina. Phela sisive semaswati thina. Lelive emandulo bekungekho dalada losehlukanisa nalaba labaseswatini. Ngenkosi Mswati wesibili ngiyo leyenda lemingcele yaba sekudzeni. Kepha kufika-ke kwalabamhlophe kwenda kokuthi tinto tiguquke base-ke bayasehlukanisa tihlobo tethu tiseswatini letinye tila eSouth Africa kakhulukati eMpumalanga. Ngiyabonga, Nkosi.